Waba ukoresha AI? Waba ukoresha ChatGPT? ChatGPT ni AI izwi cyane. Hari n'izindi nyinshi zigenda zikorwa n'abahanga batandukanye, urugero Claude. Uyu munsi turagereranya AI ebyiri kugira ngo umenye igikoresho cyiza ukwiye gukoresha. Mwaramutse, nitwa Kasarasi Stani. Murakaza neza kuri Bwenge AI, ahantu twigisha ikoranabuhanga mu Kinyarwanda. Abantu benshi bibaza ikibazo gikurikira: ni ikihe gikoresho cya AI cyiza hagati ya Claude cyangwa ChatGPT? Uyu munsi ngiye kubisubiza mu buryo bworoshye. Muri iyi minota 7 turagereranya ibintu bitatu by'ingenzi. Ubwa mbere, ubwenge n'ubushobozi. Ubwa kabiri, turareba indimi zishobora gukoresha. Icya gatatu, turareba ku biciro. Ese AI irishyuza? Ni iyihe ihenze? Reka dutangire. Claude AI. Claude AI yakozwe n'isosiyete yitwa Anthropic mu mwaka wa 2023. Ni AI igamije gukora neza, ifite umutekano kandi ikorana n'abantu mu buryo bwiza. Ibyo Claude ishobora gukora: bwa mbere, imyandikire, kwandika ibitabo, raporo na email neza cyane. Ubwa kabiri, gusobanura ibintu bigoye mu buryo bworoshye nk'amategeko, ubuvuzi cyangwa ikoranabuhanga. Ubwa gatatu, gukora code. Ishobora kwandika code mu ndimi nyinshi za programming. Bwa kane, ikintu cy'ingenzi cyane, Claude yumva Ikinyarwanda neza. Ushobora kuyibaza ibibazo mu rurimi rwacu ikagusubiza neza. Reka nkwereke. Ngiye kuyibaza iki kibazo mu Kinyarwanda. Gusa hano ndafungura Claude AI, nandike ngo nyigisha uburyo nakoresha Claude AI mu kazi kanjye. Tegereza Claude isubize. Mwabibonye, yasubije mu Kinyarwanda neza. Noneho reka turebe ChatGPT. ChatGPT yakozwe na OpenAI muri 2022. Ni AI izwi cyane ku isi, abantu benshi niyo bakoresha buri munsi. Ibyo ChatGPT ishobora gukora: gusubiza ibibazo byinshi ku bijyanye n'amateka, siyansi, ubuzima n'ibindi byinshi. Guhanga ibitekerezo nk'amazina y'ibigo, indirimbo, inkuru n'ibindi. Kwiga no gusobanura. Ishobora kumfasha kwiga ibintu byinshi. Gukora imirimo myinshi. Reka nayo nyibaze cya kibazo. Nyigisha ukuntu nakoresha ChatGPT mu kazi kanjye. Tegereza ChatGPT isubize. Mwabyiboneye, nayo irasubiza mu Kinyarwanda. Noneho tugereranye ibintu bitatu by'ingenzi. Igereranya rya mbere, ubwenge n'ubushobozi. Mu bijyanye no kwandika ibitabo n'amakuru, Claude AI ni nziza cyane. Ibitabo byayo bisa n'iby'umuntu. Mu bijyanye no gusubiza ibibazo rusange, ChatGPT ni nziza. Ifite amakuru menshi kuri siyanse, amateka n'ibindi.
Mu bijyanye n'ikoranabuhanga na kode, zombi ni nziza, ariko Claude ikunda gutanga ibisobanuro birambuye kandi byumvikana. Mu bijyanye n'indimi za Afurika n'Ikinyarwanda, Claude AI ni nziza cyane. Yumva kandi igasubiza neza mu Kinyarwanda. Nk'uko mwabibonye. Kubera ko turi Abanyarwanda, ibyo bivuga ko Claude AI ari igikoresho cy'ingenzi kuri twe. Iki ni ikibazo abantu bibaza. Mbese ubu bwenge bukorano kubukoresha ni ubuntu? Hari verisiyo yishyurwa, hari na verisiyo y'ubuntu. ChatGPT verisiyo y'ubuntu irahari, ushobora gukoresha ubuntu, ariko rimwe na rimwe hakabura seriveri cyangwa ukabona ubutumwa ngo warenze umupaka. ChatGPT Plus ni verisiyo yishyurwa. Buri kwezi ushobora kwishyura $20. Uhabwa seriveri yihuse. Modeli nshya ya GPT-4 ifite ubushobozi bukomeye cyane. Claude AI verisiyo yayo y'ubuntu nayo irahari kandi ni nziza. Ushobora kuyikoresha ibintu byinshi ku buntu nta kiguzi. Claude AI Pro ni verisiyo yishyurwa nayo ni $20 buri kwezi, kimwe na ChatGPT. Icyo twamenya, zombi zifite verisiyo y'ubuntu nziza, ariko verisiyo y'ubuntu ya Claude niyo nziza cyane kuko itanga umwanya uhagije. Tubyumva, kuri twe Abanyarwanda, Claude AI ni igikoresho cyiza kuri twe. Kubera ko yumva Ikinyarwanda neza, ntukeneye guhangayika. Vuga Ikinyarwanda gusa, Claude AI iragusubiza uko wifuza. Murakoze cyane kureba iyi video. Niba iyi video yagufashije, kanda buto ya like hano hepfo, kanda subscribe kugira ngo ubone video nshya buri cyumweru. Andika muri commentaire iki ni ikihe gikoresho wahisemo, Claude cyangwa ChatGPT. Ku cyumweru gitaha nzazana video nshya yerekana ukuntu ukoresha Claude AI. Link za Claude AI na ChatGPT ziri muri description hepfo. Murabeho, tuzabonana muri video itaha. Yari Bwenge ikoranabuhanga mu Kinyarwanda.